Ka in imiero goyo Bosmic otim wuod Pariemo, yupe maber ma imiero goyo otim Bosmic wuod Pariemo, kwa igogo ka iweko dok lachien. Dok ka in iyupego maber ma imiero nego Bosmic otim, kwa ineko ka iluong tibune, unywe kor tibune, bot juma ki kor tibo, ka ipenj lachien. Ka in iweko Bosmic otim, ulogogo pe binego otim. Teka iweko Bosmic otim, ulogogo mano in iyupe me goyo Bosmic otim wuod Pariemo, pe bigoyo otim Bosmic wuod Pariemo matwat, ibi jado. Dok ka imiero pido banye ni bor otim, chier mer chi chak mako mayako jami, chi yake chiet kiyo, chi banye ni kibichudo. Ento ka iweko otim ulogogo, banye ni pe bichudo. Donga choli amiro awach bot wundo ko duju wunjo ma winyo leb duo ni lok man ma kombedi utim tiga kwero ne en pe chwalo nying dano state house amira wechi wuweng do a malati me jemo ni utim uchwale nying dana do ka churi mapol state house. An ki koma machalo His Excellency Dr. Daniel Soka abi kati ki nying dano ma utim uchwalo gi State House kidoko uchwalo bot CMI igamente me tubugi me dwalogi me wilo ka ng'unye me wilo ka tere weke mie tich. Ana wajubu kama leng ni igamente pa NRM weke mi tich no kong ini kodo wanchuri. Weke mi dok tij maken no kong ini nego achul la wori. Weke mi dok tij maken no kong ini dubu achul la wori. Uniang lok enini. Promotion may neno ay wobe chuli ke anyera chuli gitika none giti none because gu char remo pa chuli luwotki. Gu nega chuli luwotki. Gu doba chuli luwotki. Gu chubu wan chuli luwotki weke wilka ngwengi. Jo magitika tiki bot Museveni a chuli ni weng gu wilo ka ngwengi a wila ni woki nega chuli ni woki chara chuli ni woki timo jami maraju ikoma chuli. Waju loka da pegeo darong me luongan ni His Excellency Dr. Daniel Soka woda chuli warrior. Now gin matie mao miero nge mabe ana bikat kinying dano eniko weng aneno jomo kene luoro team Bosmic wuod Pariemo ana pekingi. Ana pekin jo maduor Bosmic team wuod Pariemo dok jo magi vor gini a wini vor jo kene ento peo before Daniel Soka. A muy kwidi ana yewe o timu reo yo duju pien a ekpose a waje ni ngabu timu we ijang yat kamo matwer kwale ye chuli dok peke a chuli weng gungeo ni Bosmic tim ti konman Bosmic tim la kuo Bosmic tim la yak dano Bosmic tim la chat dano Bosmic tim la latunge ki remo dok dano ma raj en kit en pe ya chuli kit ma Bosmic tim ti nyurne koma chuli warni kit en no peke ya chuli winya kany kom bedi ma logoni Museveni unyo abiro kira wunluo kere unyo kira tim luo kere ni la wiye utali tie Kenya ubini Kenya pi nina ya dek ento fudo ma oeni lutino Uganda unyo anyoli me Uganda maki kidnapping gen tie makaro pia rio ubini mission ini weng wuod Pariemo aye kelo ut Piero dogo waje ti status dogo waje bora bier kun machero kacharo ke ngwinye ni lutiana churi mapol gitie Kenya dok jem gweng ikoma bier ke planning ki Kenya a biero bino i operation i Kenya lutiana churi magi mako giti mapol dano magi mako giti mapol rulok ki mako gi mapol a bier tipi ni ana dek ma la dit team leader nyo ngat ba dit ma wana logo ketgi uchwalo lok UK uchwalo lok bot la ditwa one of the activists magiluoni Nico unyo Dr. Nico
ela forwarding bora Dr. Nico nyo Dr. Nicholas wajati ni refugee duyo nyo joma go rio giti exile nyo go kane Kenya umir pe go kat wako go gaki ot mission tie joma pol ki kidnapping get ki chwali WhatsApp group ma megwa ma wana tiukere Lokeni weng utim yeo kedo utim la tueki remo utim la chadano utim la dano ka bedo ma utim tin ki chime yeni o wilo ki remo pa chuli o wilo ki charro ni woki charro lutiana chuli ni woki dobu lutiana chuli ni woki chubu wang lutiana chuli ariem ka ini luo wek ana ya ting yara rea enoni I will die as a hero. Pabi luoro ngat moki kenda ka bi metiro loka da wek wakunyu paju kare karoko me umuwang kiching me umuwang ka Daniel soka timo bad ke waji wie kama anbera ngeni timo badi abi kwayo kija utim pe ye balle donc utim pe winyu lok pangat moki ken utim tichela dui en wek wa kwarne waki wedine wedi putim peki loko kutim donc tim mono ki wate weng wat putim mama miero tim peke pikire kiru tim in pe twer gwone a winyu danam guma ming chalu Samuel donge futiga loko ming ni chwako chwak ot ko ikomu tim Samuel donge mak chwako utim but initi kin list but dano ma utim chwala git state house kai piem ko o Uganda vere nen ka an Daniel Soka wodu voro ati wachi goba utim la chadano uwin lok ma wachi wu kombe dano di ma kidnapping in ki Kenya duata weng pe mon ki secrets ma utim uchero ki lutiana chuli ki anywele Uganda mapol I state house gwile kere kika ngwenye don actually pe warwenyu gen walego lo ba pakwarwa wachu wana choli ka walama bila ikomutim utim pe biri makwo dok ben eni dong mati lokati kin jo madong ulama bila ikomutim dok anwood kal ngat moki ken ma keji kome will never go free and will never walk free put pe time wa yam uko lok doga wana choli dok mak neo duwe ma ana loko ki lok eni o mak neo duwe chwinya ti chwe kaw no ni amako tim ki chia kaw neo chel padana maki kidnapping gi mapod le be bita ni waki tim wood pariemo ni waki charo dano makwo pa utim kadong ini tamani in peto wabi neno wakir wangwa wek dong wanen ka in ti god ajuga ni muni me wajeni wek dong wanen in tani tamani in kene ye ngeo tiep in kene ye ngeo ajuga dok in kene ye ngeo lamudogi bot luba pakwarwa machala churi ngat mo ki ken mo chara chuli do timo chuli la wore marach luba pakwarwa pe weko ugili ye abayo la chich uko gin mau bitime como tim wotariemo uko kombe ko madan ti kere ko wengwe lobulaya ka weng it country weng kitika ko kenyo tim wotariemo dok an abikati ki list do you kinying jo do you mau tim uchwalage state house lokeo leaking bora information na ti bora abik kelli wachuli ka chel ki jo ma winyi lebluo logo man pedo ba na kilobona luani his excellency Dr. Daniel Soka